بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. musidɓe julɓe tedduɓe, mi yetti allah subhanahu wa ta'ala, mi du'ani kenulaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, kamɓe ɓe ngure maɓɓe nden e wondi e maɓɓe e kala ñentinirɗoɓe no moƴƴiri ha ñande yawmal qiyama. ɓawo ɗon siɓɓe julɓe tedduɓe, miɗo hiwro on hiwrago islamu, wiyana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. aray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawo yontere ko fawi seeɗa en jaɓɓoto koɗo tedduɗo, koɗo molanaɗo, ko ɗum nduɗo lewru waɗandu barki, lewru suumaye. haray noon musidɓe, no hanani gomɗinɗo gonguɗo e gomɗinal makko, si tawi woni nduɗo lewru e ko wona nduɗo lewru e sa'iji ɗi moƴƴereji sowete e muɗum fota, haray no hanani gomɗinɗo on nde o andata ɗanɗo gurdam makko aduna ko golle ni, yani ɗanɗo gurdan ko gurdan ɗan neɗɗanke on hani wakkilade e dewal allah subhanahu wa ta'ala. Ko wona noon o heɓila hoore makko e sifa ɗiɗo sa'iji wonɗi e yiilodirde e saga gurdam makko ɗam, wona horugol lewru suumaye. ɗen gani nduɗo lewru ko lewru teddudu, lewru molanadu, ndu tawete ko lewru ndu golle jaɓete e muɗum, ko lewru ndu tawete noneji dewe ɗen fo no hawtodiri e nduɗo lewru, ko ɗum woni juulugol e horugol e ittugol zakka e janngol qur'ana e jantagol inde allah e ufinagol balɗe sappo sakkitoro suumayeɗen ko wiyete kon itikaf. ɗiɗo golleji fo no hawtodiri e nder nduɗo lewru teddundu waɗandu barki. haray ko ɗum waɗi yimɓe feƴƴuno e moƴƴuɓe ɓe anduno ko woni valeur nduɗo lewru, ɓe heɓilani nduɗo lewru heɓilande timmude, heɓilande tawetende no hana e heɓilirede. haray ko ɗum woni neɗɗo malaɗo on ko on neɗɗo taweteɗo si saƴi sa'iji ɗo hewti foti ko lewru suumaye, ma walla ko sa'iji hajju, ma walla ko yani sa'iji taweteɗi ka golle jaɓete moƴƴa, on tigi wakkiloto e ɗin sa'iji ɗon, ko ɗum wiyete on ti profita e ɗin sa'iji ɗon fi yo moƴƴere ɗin sa'iji ɗon yo huɓutuma kan kadi o tawe e yimɓe moƴƴanaɓe yafeteɓe ka allah subhanahu wa ta'ala. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓagol noon nduɗo lewru no mari neediji jikkuji ɗi tata julɗo on no hani jikkinorde fi yo o wawu jaɓɓagol nduɗo lewru, hara ko jaɓɓande hanude, jaɓɓande ɗaɓɓande. haray jama on noon ka jaɓɓagol nduɗo lewru hiɓe senditi pecce. no woodi woɓɓe goo lewru suumaye ko ɓe jaɓɓorta lewru suumaye ko monagol e seytingol e ɓittagol. woɓɓe maɓɓe toonna e egga iwa e caƴe ka julɓe ɓen ɓurɗon wonde ka hooreteɗon, ɓe yaha e nokkeligo ko tawata kon ɓe yiɗa horugol ma ɗum waɗugol dewe e nder nduɗo lewru suumaye. ɓeɗo yimɓe haray no wooda e tagore nden. haray noon no ton kadi nonego e yimɓe jaɓɓoreɓe nduɗo lewru suumaye, hara ko préparation tun fi ko honno ñamirte e ko honno yarirte, yani calculgol façon ji ñameteɗi e nder lewru suumaye. woɓɓe haray calcula ko honɗum ɓe sullorta, ko honno façon honɗum e ko honto huntete sifa ɗin ɗon piiji, hara ko ɗum ɗon giñini ɓe, ko ɗum ɗon weltini ɓe e nder nduɗo lewru e suumaye. hara kamɓe
ko hiñini ɓe ko weltini ɓe ko fi ñameteji e jaranji e ko nantata e sifa ɗum ɗon. haray woɓɓe kadi no jaɓɓora lewru suumaye weltagol e wewlugol nde tawde kay nder lewru suumaye ɗum ɓe heɓata tanjigo no ton wana darugol télévision wana darugol sériji ma darugol filmuji e darugol ko wiyete compeseji ko nantata e sifa ɗum ɗon. ɓayru woɓɓe haray sino horde ñallal ngal koyeɓe ɗano ñallal ngal fo si woni ɓe yiwi nafugol ɗon ha kadi leer sullagol ngol koyeɓe daru filmuji ɓe dara sifa ɗum ɗon ɓe feƴƴinira ɗum ɗon jemma on fi ñallal ngal yoɓe ɗano kadi ɓe feƴƴinira ñallal ngal fo ɗanagol. woɓɓe go kadi haray ko ni woni ɓe feƴƴinirde oɗo suumaye. haray noon ɓeɗo ɓe fo maɓɓe ɗi sifaji ɗi jantiɗen ɗo foti ko wonɓe jaɓɓorde suumaye munagol wiya wona nduɗo lewru ɓe jamma ndu yawa teppu ma ko nantata e sifa ɗum ɗon hara ko sabu ko ɓe woni wirde yawa teppum ko ɓa e nduɗo lewru si feƴƴi ko suumaye woni arde ɓeyna nduɗo lewru no yawi ko ni e ni adda gantoji fiwata horu hara no maapi no ɓitti ko suumaye woni kon arde. woɓɓe goo no wirɗen noon jaɓɓora e lewru suumaye préparation ji fi ñameteji e jaranji e sifa ɗin ɗon piiji. woɓɓe kadi hara ko fino darira sériji e sifa ɗum ɗon haray ɓeɗo ɓe jantiɗen ɗo fo muɗum haray ɓeɗo hawrodirali e ko ɗaɓɓa kon e nder ɗuɗo lewru suumaye. haray ɓeɗo fo hawrodirali e ko ɗaɓɓa kon e nder lewru suumaye. haray ko harani kon julɗo on amma ko ɗaɓɓa kon e nder nduɗo koyo taw julɗo on koyo o jaɓɓor lewru suumaye ndun weltagol yetta Allah subhanahu wa ta'ala Allah wurnuɗomo on ha tawnimo nduɗo lewru teddundu lewru waɗandu barki. kono noon kadi toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu on wawnumo newinanamo horugol nduɗo lewru suumaye. kono noon kadi toro Allah yo Allah jaɓanmo golle ɗe waɗata ɗen e nder lewru suumaye ndun immorde e juulugol e horugolngol e janngol qur'ana e jantagol inde Allah e waɗugol umra wonande wawɓe heɓuɓe feere arugol e nder leydi Makka ndin waɗa umra. haray hara mo tori Allah himo maapi himo yani maapi si Allah jaɓanemo ɗe ɗo golle himo jorti yurmene nden ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko oɗo woni jaɓɓori nduɗo lewru suumaye jaɓɓande hanude nden jaɓɓande e ɗaɓɓande. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe alhaali ɓeɗo gomɗinɓe e nder nduɗo lewru suumaye kono yewtirɗen ni haray ɓe weltori arugol suumaye on kono noon kadi anniyeji maɓɓe ɗin ko ɓeydugol ka ɓuri ka wowi ɗon e dewe ɗen immorde wakkilagol ngol juula janga rewa Allah subhanahu wa ta'ala. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe nediji ɗi suumaye jaɓɓorteɗin ara nun ɗum taw ko tubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. ndu lewru ɗo hande kadi suumaye on woɗɗa ha en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en suumaye arsika en gollugol ko yaforta en. haray ko hani kon taw julɗo on ko yo tuubo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala bakkatuji e geddi ko waɗi hitande nden o tuuba o rutto ka Allah. haray noon si en wi'i tuubugol rutto ko Allah wona haɓɓugol haɓɓere goro yaha e juulirde ma sifa ɗum ɗon wona ɗum ɗon. tuubugol ngol haray ko yonti ninsu taw ka ɓernde on tigi ninsa boneji ɗi o waɗi ɗin o ninsa ko fi hunɗum o waɗani ɗiɗo bakkatuji o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala. ɓawo ninsugol ngol o anniyo ko ɗum no desida hande kadi o wattata bone ber ko heddi kon e gurdam makko ɗan. haray ko ɗum ɗo woni tuububiye laaɓuɗo tuububiye jaɓaɗon. Allah subhanahu wa ta'ala non noddi en enen gonɗinɓe ɓen en fo meɗen yo en tuubu. Allah subhanahu wa ta'ala wi wa tuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. haray musidɓe julɓe tedduɓe e nduɗo lewru no hani ko neɗɗanke on tuuba rutto ko Allah adi suumaye arde taweteɗo no jentotono musique on tigi eto accita ɗum ɗon
kono noon kay darugol filmuji harmude on tigi eto accita ɗum ɗon kono noon kadi angal juulugol waktuji ɗin eno hanira noon e juulirede e sa'iji ka duwa ɗon e juulede on tigi eto woɗɗito ɗum ɗon kono noon kadi ko wiyete hoyre e ñoore e yeddotire sifa ɗum ɗon on tigi rento ɗiɗo piiji fo so tawi ko taweteɗo o jokkano enɗam makko eto o tokka enɗan ɗan julɓe tawi o nderɓe eto moƴƴintina fii yo suumaye on aru tawda ɓe ɓernde laaɓunde ɓernde hentininde ɓernde fewdutunde Allah subhanahu wa ta'ala fi ɗaɓɓugol moƴƴere nden ka Allah tabaraka wa ta'ala. haray noon kadi ko hikkoto ɗon ɓaawo tububiye on tigi jaɓɓora kadi oɗo suumaye renagol e shahawuji ɗin renagol e shahawuji e tuuyuji ko tawata faddotomo e heɓugol moƴƴere nden ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray on tigi reno e ɗum ɗon fo kala ko tata wona e sabu yani bewinamo majjinamo woɗɗintinamo yurmede Allah nde na'amo faade ka boni ɗon on tigi reno e ɗin ɗon piiji e nder nduɗo lewru teddundu lewru sabbordu suumaye. haray kay no jeeya e ko suumaye on kadi jaɓɓorte musidɓe julɓe tedduɓe ɓeydugol wakkilagol neɗɗanke on ɓeydugol wakkilagol neɗɗanke on e telemma dewal ngal e nder nduɗo lewru. hiɗen andi hadis selluɗo mo nene Aisha radiyallahu anha ɓe fillani en wonde mananilaɗo sallllahu alayhi wa sallama e nder lebbi hitanden fo lebbi 12 hitanden fo ala lewru ndu ɓe hoorayno moƴƴa e muɗum si feƴƴi suumaye yani ko suumaye tum ɓe hoorayno lewru timmuɗu yani giba ka lewru ndu naati ha lewru non ka hatti ɗon hara ɓe hooray lewru ndun ndu fo mayru ɗum ɗon ko suumaye tum ɓe waɗi. si feƴƴi suumaye kadi ko lewru hondu ɓe ɓurata horude si feƴƴi suumaye ko lewru sabbordu suumaye ɓe ɓurata horude haray ko ɗum no hani enen kadi on ti wakkilo horugol nduɗo lewru sabbordu suumaye yerutaka makko on fi honɗum on tigi on horirde ko horugol fi heɓilgol wonkinkin wowtinaki horugol suumaye hara si suumaye on ari on tigi wawa e horde lewru suumaye ndun ko alda e sattede. karmo ko ɓen ƴetti on ɗon hadisi kadi wonde manna kono noon kadi wakkilagol kala e dewe ɗen wowtina hoore muɗum e ndu lewru ɗo juulugol waktuji ɗin e sa'i majji on e juulirgol ino ɗi hanira noon e juulirede kono noon kadi wowtina hoore muɗum e ndu lewru ɗo adi suumaye arde jangugol qur'anul karim kono noon kadi wowtina hoore muɗum jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala kono noon kadi wowtina hoore muɗum immagol jemma juula yerutaka muɗum on kono noon kadi wowtina hoore muɗum wawugol hunduko mum kon e ñoore e mbaddi e hoyreji ko nandata e ɗum ɗon e piiji taweteɗi e jikkuji taweteɗi sariya meɗen on no haɗi en e muɗum. haray ɓawti ɗon wowtina hoore muɗum tokkere enɗan e nduɗo lewru moƴƴintina alhaaliji mum ɗin no wirɗen noon harande suumaye on no ara on tigi no heɓili heɓilande timmude fi dewal Allah subhanahu wa ta'ala. haray kadi musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya kadi e jikkuji ko on tigi heɓiranta hoore muɗum e nder nduɗo lewru suumaye toragol Allah tabaraka wa ta'ala tawnede lewru suumaye ndun ɗe balɗe ɗo e raɓɓuduɗe heddaki ɗo hande kadi ko ɗuuɗi ha kono ɗum ɗo e raɓɓuduɗe no wawi wonde woɓɓe meɗen tawa Allah subhanahu wa ta'ala muyanaɓe tawede nduɗo lewru suumaye wondu arde ɗo haray ko ɗum waɗi no hanani neɗɗo on toragol Allah subhanahu wa ta'ala tawede nduɗo lewru suumaye. haray noon ɗum ɗon ko honno wonirta koye on tigi toro Allah subhanahu wa ta'ala eɗen andi feƴƴuɓe moƴƴunoɓe no jeyano e jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe ɓe torotono Allah si ɓe hoori suumaye lebbi 6 ɓe toroto Allah yo Allah tawnuɓe suumaye arowo on. si tawi woni suumaye onno de si ɓe hoori suumaye lebbi 6 ɓe toroto Allah yo Allah jaɓanɓe ko ɓe hoori kon. si woni suumaye on kadi si woni ɗum non timmi ɓe toro Allah kadi lebbi 6 yo Allah tawnuɓe suumaye wonɗon e arde. haray ko ni haniri musidɓe julɓe tedduɓe toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en suumaye on te wiya allahumma ballighna ramadan Allah tawnu men suumaye o arsika men gollugol e suumaye on ko tata wawa men e nafude.
haray noon musidɓe julɓe tedduɓe si tawi neɗɗanke on Allah newinanimo tawede nduɗo lewru suumaye o andu o heeɓi moƴƴere moolanade ka Allah tabaraka wa ta'ala haray mo hani jarnude on ɗon nema Allah subhanahu wa ta'ala. haray noon jarnugol on ɗon nema ko woniri ko e wakkilare nden ka dewal wona wurnitirgol suumaye on no yewtirɗen noon tata ko ɗanagol ñallal ngal fuu e wala hirude hara kadi ko hirde nde hana masalan hirirgol darugol film darugol sériji ha weeta fi hara si walike ɗon fini wo hella alansara yani andi oɗo neɗɗo haray fana feƴƴirimo wawal julde fana ka waktu muɗum o heɓali ko wiyete kon dakamme moƴƴere nduɗo lewru suumaye haray ko ni suumaye on hanirani musidɓe julɓe tedduɗo koyo taw ko jemmaji ɗin ko jemmaji wurnitirteɗi dewal Allah subhanahu wa ta'ala ñallal ngal kadi ko ñallal feƴƴinirtengal horugol e jantagol inde Allah e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala hara neɗɗanke on yani o yiyay batte suumaye on e makko andi woɓɓe hoore suumaye ha gasa tawata batte suumaye on yiyaki e maɓɓe ɗum ɗon le ko ella no hani neɗɗo on si o hoori suumaye yo taw hara batte suumaye on hiyoto e makko ko honno batte suumaye yi'irta e makko koyo yani koyo yi'e makko wakkilare ɓuri ka wonnoɗon ka dewal si tawi woni joni wiyen misal ko neɗɗo tawetenoɗo o aratano julde jama ka juulirde ka suumaye o yi'e ka julde jama o ara himo juula waktuji ɗin fo hara o ara o juula ka juulirde foti ko subaka fana alansara fotoro geeƴe neɗɗo taweteɗo kañum o aray ka juulirde juulugol kono o ari wo hara fuɗɗama juulede andi ɓen no woodi ko tuma ɓe nani sallijo no darnude julde nden si ɓe ara noon ka juulirde si noddinama tum ɓe arata ko tuma darna si ɓe ara on tigi sansa ɗum ɗon ka suumaye hande kadi o wona neɗɗo taweteɗo no noddinira o aray ka juulirde o fiyo o tawe ka saffaji arani hara nde imam on no habbirago arano ngon yo taw hara mo wondi e julɓe ɓen ka nder juulirde aray oɗo suumaye on battini e makko neɗɗo tawetenoɗo jentoto musique adi suumaye yi o e makko ka suumaye o acciti jentagol musique on hande kadi o watti jentotoɗo qur'ana jentotoɗo wajuji e ko nantata sifa ɗum ɗon neɗɗo taweteɗo e nder adi suumaye ko neɗɗo tawetenoɗo ko mo juulata naafugol anno woodi woɓɓe ko waktuji farilla ɗin joyi tum ɓe juulata fana alansara fotoroge e subaka ɓe ɓeytata ɗon hunde yiye e makko ka suumaye hande kadi o ɓeyda ka o wonno ɗon o wona hande kadi o juulay ko wiyete kon sunanur rawatib yani darɗe nayyi adi fana darɗe ɗiɗi ɓaawo fana darɗe ɗiɗi ɓaawo futuro darɗe ɗiɗi ɓaawo geeƴe darɗe ɗiɗi adi subaka haray tawa o juulay ɗe ɗo hande kadi nela sallallahu alayhi wa sallam no maaki mo duumike e darɗe 12 e nder ñallal ngal allahu o mahanay mo galle ka aljanna haray noon neɗɗo on taraɓɓindino e ɗum ɗon neɗɗo tawetenoɗo kadi o jantotano ko inde Allah adi suumaye o eto ka suumaye on si hewti tawi o wona neɗɗo jantotoɗo inde Allah inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar o hebbina wi'ugol la hawla wala quwwata illa billah o hebbina wi'ugol astaghfirullah o hebbina juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ɗiɗo fo jikkuji si neɗɗo on wowtini ɗiɗo hoore makko ɗeltiri ɗiɗo hoore makko o heɓay moƴƴere moolanade ka Allah tabaraka wa ta'ala ko wona noon kay no woodi hunde moolanade nde tawata buyno wedditi e muɗum ko wiyete kon itikaf ufinagol ngol balɗe 10 sakkitoro ɗen ka juulirdaji goto e karamoko e meɗen no maaki imamu zuhri o maaki rahimahullah ajaban lil muslimina taraku al-i'tikaf والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ هاجر إلى المدينة إلى أن فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه imamu zuhri ɓe yewti ɓe maaki kamɓe hiɓe ngalɗi fi julɓe ɓen nde tawri julɓe ɓen acci ko wiyete kon itikaf ufinagol ka juulirde balɗe 10 sakkitoro suumaye ɗen ɓe maakile nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accali waɗugol ɗum ɗon giwa ɓe firno ɓe seeni madina wan nelaɗo kaɓe wonno makka
ko ɓe ɓurno noddande makka ton ko fi tawhid e julde nden ka sakkitoro duuɓi tati sakkitorɗi ɓe wuuri ɗi makka ko julde nden ɓe waɗno. Joni noon kamɓe nela sallallahu alaihi wasallam ɓaɓe senike madina, ɓe woni madina duuɓi 10 ɗi ɓe wonɗi madina, wandi ɓe arno ɓe woni hitande ka hitande ɗiɗaɓere Allah subhanahu wa taala farli suumaye on e maɓɓe. Giba ka suumaye on farla ɗon ha ɓe feƴƴini ɓe accali ko wiyete kon itikaf. Si heddike balɗe noga e suumaye ɓe yaha ɓe wona ka juulirde, ɓe tabita ton, ɓe ufino ton, ɓe rewa ton Allah subhanahu wa taala ha suumaye on feƴƴa. Oɗo noon karamakojo wi nelaɗo waɗi ɗum ɗo gurdam maɓɓe ɗan fuu, kanko noon o ngalɗi joni e julɓe taweteɓe no wurida e makko on sa'i ɓe ala wadde ɗum ɗon. Yani oɗo karamakojo ko yewte ko fi wate makko ka o wurno ɗon, himo suti jama on no wedditi e ɗum ɗon moƴƴa, nde tawdele ko hunde molanade ko hunde moƴƴere bisnillahi taala. Si Allah subhanahu wa taala newnoyi en aro e yewte en ñawoje ko yowodiri e fi itikaf on ufina gongol, imma ka page lawol kisal ɗo ma ɗum ka page duɗal islam. Haray noon musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiɗo ko golleji molanaɗi hanaɗi waɗede ko suumaye. Ko wona noon kadi waɗugol umra e suumaye. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si goɗɗo ari waɗi umra e nder lewru suumaye, haray no wawa siko hajju o waɗi. No ari riwaya go no wawa so hajjidi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Haray ko ɗum no hanani kadi julɗo taweteɗo mo Allah newinani, mo Allah yanñani tawata moyen no woodi, no ardira makka o waɗa yani o waɗa umra on e nder lewru suumaye ɗum yo on tigi wakkilo hara ɗum ɗon lawakimo arugol fewndo ɗo. Alhamdulillah ɓe udditi joni fi umra on, eɗen andi duuɓi feƴƴuɗi ɗin ɗo tawi fi ɗum ɗon hino dari jarrabi e fewnitinoɗon e aduna on, kono alhamdulillahi fewndo ɗo ɓe udditi fi umra on. Kono noon kadi ɓe udditi piiji boyi ko yowodiri e ko julɗo wawata arande e ndi leydi waɗandi barki leydi Arabie Saoudite. Joni noon haray wakkilagol ngol ara waɗa umra e nder lewru suumaye ko hunde moƴƴere. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mo waɗi umratun fi ramadan ta'dilu hajja, no ari riwayaji go ta'dilu hajjatan ma'i salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Haray ko ɗum no hani ko julɗo on o ara fewndo ɗo yimɓe men no arde ga foto noon alhamdulillah. Ka suumaye kadi no hani ko jama on wakkilo ara kala e taqa mum on, so tawi no newani on tigi ara umra on kadi wona ko juuti ha e nder ñallal on tigi no wawi wadde umra muɗum on. Si mo yiɗi o ara o wona hara ko balɗe 10 sakkitoro ɗen o watta makka, ma ɗum balɗe nogay ma ɗum lewru no heɓiri feere wo. Amma umra on kan kañum wona golle ɗuɗuɗe woni e muɗum. Si on tigi annike ka miqat ka nokku ka fuɗɗete ɗon fi ihram on hormina gongol, o ɓawti ɗon o ari makka, o wangi ka suudu kaaba laaɓi jeɗɗi, o juuli ka maqam ka yesera hella maqam ibrahim. So tawi woni newi ke si newaki ka o juulir wo e nder juulirde nden masjidil haram, ɓawti ɗon o yewi wangoyke safa marwa laaɓi jeɗɗi, ɓawti ɗum ɗon o fembike, haray umra makko on gasi. Yani ko leerji seeɗaji tun taway umra on gasi, o heɓa nde ɗo moƴƴere. Haray musidɓe eɗen wasodira ɓeydugol wakkilagol, ɓeydugol tinnagol e nduɗo lewru. Kono noon kadi julɗo on eto e nder lewru suumaye ɗum hara o yeebali waktuji makko ɗin e mere. Wallahi ayi woɓɓe e musidɓe meɗen taweteɓe waktuji ɗin fuu ko ka suumaye ko yeebiɗi e mere. Wallahi ndu suumayeru wondu arde ɗo yo Allah tawnu endu ko sa'i ka moƴƴere heɓoto fota noon musidɓe julɓe tedduɓe, ka moƴƴere heɓoto fota. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si tawi woni suumaye hewti, Allah subhanahu wa ta'ala ferma e dame yiite ɗen fof sokete yiite ngen. Allah subhanahu wa ta'ala uddita dame aljanna on, yani seytanuji murtuɗi ɗin ɗi nange, ɗi haɓɓe, ɗi dumbe. Aray wi'ane on neɗɗo taweteɗo mono wadde ka moƴƴere, fewtutu ɓeyda wadde moƴƴere nden. On neɗɗo taweteɗo no faala wadde bone, ɗuytu waɗugol bone on, accirni waɗugol bone on. Haɗa noon si ɗi saaji ɗo hewti, ɓayru neɗɗo on o mara garanti o yani suumayeji buyi tawaymo e gurdam makko ɗam. Sen wattani yila no woodi musidɓe men ɓe horduno ɗen rowani suumaye hikka ɗo ɓe tawaka
enen kadi wonɓe ɓen ɗo ni fewdo ɗo en andasi ko en fo meɗen tawoyte o suumaye wonɗo arde ɗo ara yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en suumaye on arsika en gollugol ko moƴƴi si tawi woni Allah tawnima nde moƴƴere ɗo o nema ɗo yo hani yettirde ɗum ɗon Allah dewal hara on ti feƴƴinirade suumaye on ɗanagol no wodi woɓɓe ñallal ngal fo ɓe ɗani ɓe fini wo alansara hande kadi noon ɓe daroɓe enna hande o ti kañum alhamdulillah suumaye tampina Allah alano suumaye tampinira maɗa ɗani ñallal ngal fo haray yani ko wiyete kon dimɗe yani moƴƴere ko fanda kon e suumaye on heɓaki ɓayru Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko honɗum woni hikma farlugol oɗo suumaye e meɗen ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yani ko fiyen hulu Allah subhanahu wa ta'ala so tawi woni neɗɗo on suumaye tawimo ɗum ɓeydalimo gomɗinal ɓeydalimo iman ɓeydalimo kulol Allah tabaraka wa ta'ala ɓeydalimo wakkilare e dewal makko ngal ɓeydalimo wakkilare e sansugol jikkuji makko tawete ɗi hiɗi ellini arta e jikkuji labaɗi andi haray oɗo ko wiyete kon dakamme suumaye ko diina kan ɗaɓɓi kon e suumaye haray heɓaki haray ɗum ɗon heɓaki yo Allah dandu en ɗum ɗon torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en nduɗo lewru suumaye o arsika en gollitirgol lewru ndun o arsika en gollugol ko tawete nafay en e nder nduɗo lewru suumaye o tawna en ɓen yimɓe ɓe daaɗe mum rinɗinte e ngeyɗo yiite e nder ndun lewru suumaye o tawna en e ɓen yimɓe yaafeteɓe nder nduɗo lewru suumaye wondu arde aray woɓɓe gono landiɗo so tawi woni lan yewta haala misriya lala mi yewtata haala misriya mi yahaali misra mi anda misra haray ko ni woni ko haniri aray musidɓe julɓe tedduɓe en aray ha ɗo hande torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla moƴƴina en alhaaliji men ɗin adna el akhara o hawrindina en ko nafata en adna el akhara hadha wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.